Chibai ule vokniak zon thla July ni som ni panga ni nga ni ani a zanina chanchin thar chiar tur kan nei te ilo ngai thla in ilo thlir hawang u Chief Minister Pulal Duoman, Chairman and Managing Director BSNL le HRDS how to te akom New Delhi Chamek Chief Minister Pulal Duomale Pu Robert J. Ravi CMD BSNL chu Mizoram House New Delhi anin koma Mizoram mason na tur sang soidun India ram ko puilian sang BSNL ram all neya te MOU mo ta Mizoram House le hostel sakdan tur te an soya chaktaka malak suini se anti Mizoram Village Council ti na optic fiber drop in siam chungchang te mobile signal la om that lo na khwa a 4G tower din bel chungchang te po an soiduna zirlaitin ol samzo ka online exam an kalpui theinan BSNL chuan Mizoram an telephone exchange tina online exam center din turin Chief Minister hian shilbok Universal Services Obligation Fund USOF kaltlanga multitasking telecom technician tinena training petura malak dun theidan kong tepo an soidu nani Chief Minister hi PR lal rodingi OSD to CM chuan atroy o mani Nimin Khan Chief Minister Pulal Duomale HRDS India how to te Mizoram House New Delhi anin koma Mizoram mihar sa zok tita na chen na insak theidan kong an soidun HRDS India hian program pakhat sagraha anti chukal puin tribal mipui chen na in tha nei lo te ta na chen na in sak chu an pol thil tumlian berani a kumsang ni somni pakwaral ma ngein India ram puma tribal te tan chen na in nuai za din sak manan tummek an ho tu te chuan Mizoram chunga po zir chian na an nei fel to thule phase 1 atan chen na in sanga vel satura mala kan in pe thuan soya atul angin a theina zona ma alo lak pui zel tur thu Chief Minister hian HRDS India ho tu te hi ashilani Chief Minister Pulal Duoma hi MP Pu Richard Vanlal Mangayale Pulal Muan Puyapunte MLA Advisor to CM le PR Lal Rodingi OSD to CM10 Antroy Om Dr. Vanlal Thana Higher and Technical Education Minister Chuan Nimin Chomadar Som Pakhat Khan Government Aizol College Golden Jubilee Lom Nakal Zela an buat sai Nihni Otur National Seminar on Analyzing Contemporary Issue in Northeast India Problems and Opportunities to Khwalian ni Inahong Dr. Vanlal Thana chuan mithiam kal khom te chu zirna thuk zok nei zel tur le ma ni lar na lam ni lawa sarkar le ramta na thil thazok zir chhuaka atul na le ramina mamo na zona na sazoka insor bing zel turina fuya sarkarin ram kai hruainan research paper te achor tangkai mek ti asoi Seminar honna inkhom hi Pulal biak zwala GAC principal chuana kai hruaya nikhatna research paper somthum pakhat zir ho ni in ni na research paper somthum patni zir ho le ani a avain seminar chung hian research paper somruk pathum zir ho ani Government Aizol College hi kumsang khazakwa somsari panga adin ni in tuna hian BA le BCom zirlai sangkha zariat somkwa pathum le MA Education zirlai somlian omme kani kumin sangni somni panga hi akum som nga na Golden Jubilee ani a alom na atan program chi sang buat sai ni in GSC Foundation Day le Grand Celebration lom na hun man tumalani bok Nini chung autor Aizol District Crime Review Meeting sangni somni panga chu voin khan SP Aizol Conference Hall a tan ni in he crime meeting hi naktuk thleng nei ani ang meeting hi Aizol SP Purex Zarzolian avan chongin kai hruain Pu Ashok Malik IPS DIG Northern Range in ahongani meeting a hian Aizol SP baka Aizol District chunga subdivisional police officer SDPO te police station na officer in charge OC tele investigating officer IOT antelani
Aizawl district chunga police station rang-ranga kumin January atanga June thla chungin thubuai zariat som pariat zia lu ani a thubuai zia lu atangin inrok le ruk na atam bera za zela som ruk le panga atlingani ruk thubuai za zela som pali hi lirthei ruk thubuai ani bok thubuai zia lu to zinga za pasari chu courtin jing fel to in heng zinga za asom riat le pakwa a thil ti swal tu te thiam lo chan ti ran ni bok dan bo chiat na le swal na sang la ka mi puite kanin ve na kan him thei nan Aizawl district police chuan thei top chwa in ma ala a mun sanga dan le rai in zir tir na abuat sai thina ni school le college sang ba ka naupang Sunday school in khoma te awareness program buat sai thina ni bok India rama dan Thar new criminal law July ni khat sangni somni palia tanga mantan ani a mi puite ne na shil shat le zirtir na satakin kalpuyani ruilau laka mi puite abik takin thalai te kan him thei nan drugs awareness campaign buat sai thina hurswal na le hleilen na laka meichia te le nau pangte an him thei nan in zirtir na hun voitam tak buat sai ani bok kumsang ni somni panga chungin dan le rai chungchang in zirtir na awareness program voice somni pali buat sai to ni in mi sangli zariat somkwa panga ne na zirtir na pe kan ni dan lova Zoram ron lu te endik na police station sang te nan thok thina ILP nei lawe mo ILP dik lawa lo lut le omte check thina ni kumsang ni somni panga chungin ILP checking hi voi somli pakhat nei to ni in dan bo chiami za somkwa panga chu manan ni nuwa thu nei tu te ne na shwayan ni to bok lirthei ruk Mizoram po na kalpui le shalani lo nan police station sang-sangin zanlama lirthei veivak endik na an kalpui thina Aizawl khopuya inrok le ruk na laka mi puite kan himnan le swal na sang laka mi puite ven himnan police station sang pali chuan an area thewa zantin police patrolling an nei thina tuna hian police patrol hi team soma in thenin Aizawl khopui mun sanga zantin tlaiwarin an duty thina ni Aizawl khopui chunga police station sang te chuan CEIR Central Equipment Identity Register Portal chu mobile phone bo mu chwa nan tangkai takinan mang mega CEIR kal tlangin mobile phone bo zani somriat pali lai sui chwa ni in heng te hi mobile phone nei tu te hne na hlan le an ni ati thaber bongkon police station in CEIR kaltlangin mobile phone bo za somli pathum chui chuak to in adot tu Aizawl police station chuan mobile phone bo za pali an chui chuak to mobile phone bo chui chua konga hian constable number 35 ram eng moi bongkon police station hian ami malina tho hlok le a ataimak na le tho rim na awangin thlali chung lekin mobile phone bo za somni a chui chua kani ana tho thada wangin voin khan choi moina reward lana ni bok saitwala damdoi Thar Hman Sual khwa khir dan tu relin thutkhom na neyani voin khan excise and narcotic station saitwal district a pu arlal ruat liana excise OC kai shwaina in ton naya damdoi Thar ruina na Hman Sual khwa khir dan tu relin thutkhom na neyani he huna hian pu arlal ruat liana excise OC chuan thu soin ruihlo chuan khokil ber thlengin minlu chwa to ani ati a khotlang shwai tu tinen tang hoin theitop chwa in ruihlo chu an do thin ti asoya tun naya narf thalo te na chok na ata na man thin damdoi pakhat chu ruina na mang swalan tam hle ani ati a he damdoi hitlom te adora lei theiani awangin khwa khira tul hle ti asoi bok excise OC chuan he damdoi hi dan act sang hnuaya khwa khiralani lawa wangin khotlang shwai tu tinen tang howa dowa tul ti asoya khotlang tang rwalin ngen na an siam chuan khwa khir theiani a be sei thuwa soi bok voin thut khoma hian Dr. Zothan Pari chak chuak senior MO chuan damdoi an Hman Sual chungchang hi asoi zawa
he damdawi hi narf thalo nei te ta na chok na anga man thin ani ti soin lu hai le mut chwa ka thlen theya wangin damlo te po zan mut do na ei turin an shil thin ti asoya he damdawi hian mit vai le lu hai a thlen thei ba ka hun rei tak chung do sang taka ei chuan thin thalo thlengin a thlen thei ti asoi bok tin he damdawi ruina na mang thin te chuan damdawi dora doctor lekha prescription tel lawin olsam takin an lei thin ti asoya schedule 1 hnuaia damdawi khwa khir zinga tel tura hmalak mek ni in India Drugs Advisory Board thu chwa nga mek ani a schedule 1 hnuaia damdawi te hi damdawi dor pa nga in an zuar theilawa general license nei te chawin an zor thei ba ka doctor lekha nen chaw lei theiani thua soi Senior MO chuan Saitwal District Hospital a CMO office mu mal taka kalpuyala ni lawa wangin food safety hnuaia drugs inspector te an la om theilo ti asoya hei wang hian dan anga hmala ka har sat thin thua soi tundin hmuna Saitwal District chu Aizawl East 1 in an biala Saitwal District chu tlo thwai turangin na athlen thua soi bok Telecom te chuan Saitwal District chunga damdawi dor zong hne na he damdawi hi doctor lekha tel lawa pek chuak lo turangin na sim chwa an rela ngin na zom lawan omani chuan atul anga hmalak zelan tum thuan soi ho bokani he thut khom hi pu arlal ruat liana excise OC chuan a kai hruaya doctor zo than pari chak chuak senior MO chuan damdawi chungchang soi zawin pu je ro kima additional SP PF zo ding pui DIPRO ba ka khotlang hruai tu ti an telani kumsang ni somni palia tanga sang ni somni panga INIT Mizoram azir chuak zinga za asom kwa pasari point pakhatin company sanga na an muti NIT Mizoram director chuan atar lang voina thu chwa siama NIT Mizoram director Professor S Sundar chuan kumsang ni somni pali tu somni panga chunga an zirlai zir chuak te na mu sang asoya SAIL Indian Railways Bureau of Indian Standards Google Microsoft le Mizoram Sarkar hnuaia PHE Department le PWD nen tangkopa BTech zirlai te tana Industrial Internship buat sai po hlotling taka zo felani thua soi Professor S Sundar chuan NIT Mizoram chu kumsang ni pakwa adin ani atangin engineer lamzir na hmun poimo ni turin thei top chwa zel ani a mason na mel thar po an humek zel ti asoya kumsang ni somni pali tu ni nga NIT Mizoram atanga zir chuak zinga za asom kwa pasari point pakhatin eizon na konga lotlin na an mu chu NIT Mizoram mason na ti chiang tu ani thua soya 5G use case laboratory mangthei tura Technical Higher Education Institute za thlan chwa zinga NIT Mizoram chu atela hei ba ka hian ram chunga zirna in changtlung tak tenen tho ho na thuthlung an zia ka chung zinga chuan Bureau of Indian Standards NITTR Chennai Indian National Academy of Engineering IIM Visakhapatnam le Institute of Engineers India tepo antel thua soya NIT Mizoram BTech third year zirlai te chuan Common Admission Test CAT paltlangai to lovin IIM Visakhapatnama MBA program an zom theya kumin hian zirlai som pali in he program hi an chhor tangkai to ti asoi Kolkata ahmun pui nei AM Hospital so tu te chuan voin khan Aizawl Press Club a thu thar the dar tu te komin khopui lian jok pan ngai lova Mizoram adam loten enkol na an don thei sang te an soi Hospital Director Anan Mitra chuan AM Hospital chu Mizoram Sarkar hnuaia Empanel Hospital an ni thu soin in vitro fertilization IVF damdawi thiam na manga nu naw pai tir bi ka Sarkar ne na inrem na nei om chun an ni thua soya Aizawl adam lo enkol na hmun an neya te khol thazok le doctor thiam jok da bel zelan tum thua soyani Nimin Khan ZMCNH COVID-19 shikai pakhat mu chwa ani a Mizoram COVID-19 shikai enkol lai pahni an ommek
ZMCNH COVID-19 shikai le kai lo sample pasari endi ka tangin shikai thar pakhat mu chwa ani a ZMCNH enkol ngalani heti hian mei ni somthuma COVID-19 shikai pahni le June ni somni paruka shikai pakhat mu chwa tenen kumina Mizoram COVID-19 shikai mu chwa chu pali an ni ta a mei ni somthuma shikai mu chwa te chu enkol daman ni nuwa damdoi ina tanga chwa ti ran ni to a June ni somni paruka shikai pakhat mu chu ZMCNH enkol mek ni in heti hian Mizoram COVID-19 shikai enkol lai pahni an omme kani Aizol DC hovin Independence Day sang ni somni panga mandan tu relani Voin Khan Engineer Lalshiat Puya Deputy Commissioner Aizol Kai Shwain DC Conference Hall kumin Independence Day voisom sari pakwana mandan tu relani kumin Independence Day ya hian zing ni chwa huna sarkar le private building te nampuan zar po pharna le sa khoshang shang ten kan ram le mi puite tan tong trai na nei ni se tia relani a Independence Day lom na hi lamwala zingdaria ta man tora rwa manni in Chief Minister Pulal do omatsu khwalian tora be seyani hemin nu hian Governors at Home program chu darsom pakhata nei ani ang Independence Day lom na a hian parade contingent armed unarmed le school nei thei tura be seyani a parade practice le rehearsal te hi lamwala August ni ruka tanga tan tura relani a hemini atanga Independence lom na manzo ani thlengin lamwal chumi puitan kharani donani Independence Day lom na atana mo phur na sang le amo phur tu tur department te rel felani bok Paul Pali in Mizoram kong pui tha a om theina na mala turin Joint Civil Society of Mizoram andin Nimin Khan Paul Pali Center for Environment and Social Justice Mizoram First Citizen Alliance for Truth and Social Justice le Mizoram Transformation Movement chuan Mizoram chu state puitling a hlan kaya ni atanga kumsom thum pariat nuwa po kong pui tha an la nei theilo chu mang an thla kan ti thuan soya hemi konga thei top chwa ma la turin Joint Civil Society of Mizoram hi andina convener Dr. Lalbiak Moyangen te ko convener Pulal Ram Moyale Secretary Dr. Vanlal Siamachang te anruat ngalani Joint Civil Society of Mizoram hian malak na masaturan duang ngala vaireng te le sai rang inkar kong pui chu Mizoram nun na nar mamo zong chok lu na ani awangin furpui ma asiam thatani ngei theina na mo phurtu te nor zui zela abikin kon pui le kham rang inkar package 7 and 8 alignment thar siam tura rotna chungchanga sarkar lai pui Ministry of Road Transport and Highway nena alignment hluizok chu athatna atamzok nia alana wangin rotna thlen ni se anti a aizole Tripura National Highway 44A tuidam le darlak inkar kong pui chelutuk le chet Sual hlau om tak chu siam that thwa yani theinan thunei tu te nena thlen an relani LMC in police kota parking fee an khon chwa an hlan Lunglei Municipal Council LMC chuan Nimin Khan Lunglei District Police kota kumsang ni somni pali tunni nga alir thei hun man parking fee an khon chwa atangin chengnuai nga singli sangkhat somsari panga an hlan suman hlan hi lunglei khopui chunga lir theile mi pui chet velna traffic him le fel fai zo ka om theina na kong pui le avel cheina le siam thatna turani a sum in hlan na hun hi LMC chairman pisa a manni in LMC vice chairman le traffic and transport coordination TTCC committee chairman Pukelal rin omachwana kai shwaya LMC chairman Pulal zui thanga chuan lunglei SP Pujelal muan ki makuta sum hi ahlanani Nathial District Excise and Narcotics Duty te chuan bazar venga zulitar zani somli pakwa anman
an thu don bo zuyat laivara an duty nu in Nathial District Excise and Narcotics Department END te chuan tukin zingdar thum le minute som nga panga khan gate tlang bazar ve nga zuli tar zani somli pakwa an man zu hi anei tu nia po polal biak tluanga kumsom thum pariat laltran puya fapa phun chong mel riat ne na tanga manani a zuan man hian polythene bag somni palia litar som thewa phun ni in plastic bottle pakwa a litar khat thewa da ani bok Zupurna motor wagon R MZ01 AD 8855 chu man ngal bokani zunei tu nia po le an thil man te hi kortalan torin lunglei lama thon nga lan ni Mizo film star masa marwata athi Mizo film star masa ahun lai Mizo film lar tak tak hling rose party te atlai zo ta ti te luiral ram moi ti te le rai ra wangin ti le in sui khom ti a te lo chang to vanlal ruata chang te marwata kumsomli pariat chu nimin tlai khan athi marwata hi nimin tlai khan chaw thutin manmo takin BN hospital kulikon pan puyani a ma se damdoi in thlen puyani meu chuan chan theina om to lawani marwata hian fa mi pa pakhat le meiche pahni anei khati zong kha zan ina Zoram news thiar tur kan nei chu ni a ngai thatu zong chunga lom thu ka soya min lo ngai thak sak zel tur le lo subscribe pa lo share turin ka nge na che u